Mema wakwaba by Emergency Ghana TV eso. Enen so da fofa twedi amponyankopon de afem ye. Na ene story yensaka wo fidiem hase ne yenua ba me bi abepie mu wo Lawson TV on MFK. Twetwe nkomo na asem ode ba ye ne se ne yere afa ne ma de omedwane. Eni nti yensem mani enkone nkotie mu nsem kwan anase de nti ane yere no yesa. Channel so be subscribe na wa like na do comment nso aba comment section as yanko nko hwe video no anopa ide na do nam anopa ide bako meti semfi na meni abaya bia we friend ya frima ya jai ama wa beti sankura no pe wanje ni mi hu nkura ni nti mi pese mo boa me na mi hwe nkura no na mi dima de ko mi fie Mate kasa gu mic ni mwami ye na kasa memba mu ni yentimi nje oba ne ma wate ase enkra ne ensen omo ye miensa ene enkra miensa de esa hoode ne kosoro pa na enkra miensa ne ya sese omo kɔ ba bia wunhu wo mo a wo kasa nketenkete kwa be ne fa so a wo yere etimi de o ma miensa dwane firi wo nchen ya wunhu nkra no last 4 years 2024 January. O say last day? Last 4 years. 2024 enye last 4 years so. Last 2 years. Me free adwuma baye no. Na wasesa no mako. 11 January. Enti me de koto ne sister nim. Se unwa ba no asesa no mako jankura ne ha. Enti mi buzangura nza mu so wokonya wasi wan wokwa akra wunyiska oba behwe. Enti me tam kitwa ne she mechi ko ne sister oy ku ka kire no. Dia koye ne sister friend busa no wasi an wadu o akra ama sister ye se wo mfa phone mani pa na wo ni ni koye adwuma no ifiro wa ma ntini nka biom enti media wo panu die etwato nse okoye onya 9 months palo ne ade Kasama na so ama ira be sesa ba adwane aka se palo ye de ade o tonyu shupelu palo ye de ade kwa ye fa so oba no wa be fa wo ma afiri wo nchen a wo hu nkra no de ne si ya oba no dwane ko nkran a kire oba ya be sesa wo ma no enti ni kasem wo koye na nya akra no koye enti mi frɛ no e de ne si ya opake ne niema se wo ko nkran me de si ye de me wo ko ankra me mi frɛ dwuma ba na wokɔ de ne si wo fie ansa na wo frɛ dwuma ba ya no woni fie because bibia nkoka papa enye kyerɛ de woni ni ntokwa bia sabi oba iti wo sma bodam mapake me niama bibia nsi medwane every vie de si ni se wose mimi ntimi hwɛ no eno ni asɛm no dwuma ndi bibia mimi mfa ma no ɛna store ma ye no ma handi over ma no store no zo obeba na yaton no ma no sika no epinim ebuo mukura na wosisi no mane wo mu na enso mezo ade no medibo me mani jotiri se dache omuko sku na se menyeska bia na betimi yi bi wo mu ade abo wo mu na se ono oba ne tena ye no why shop ama no but den no ton wo mu eye provision no ma okay eye ewo mi fie wa na ye no eno se shop no ye no wanye handover why na tia no ono ana netia no na sa wa fo de mu bia adwuma na so na atia no a ese be ma no bodin say shop ni ye wo dia ansa na wa hwe so yi enti wono se ma handi over ma no enti mimi ko ba se mimi ko adwuma se anka mimi ko adwuma mitimi fa okurum na mato ne oma edi ko fie se de be ya ankura no no obenya wono ompene sa opesen ka odi sika ne hye ono anisem no so won hwe ni yi akoma abo ne sen oh that time no de na me man 35. Okay. Because that time we could money 70 cedis. Enti nkura no so omuko school a no mo 50 cedis. Enti na obi a oye adwuma day ya ma o sen 70 cedis. Wo man so day o mo di 50 cedis and e call school. Na ka 20 cedis enti 35 no na akofa no we. I don't know. Sema sika bi o ha ye mfa enka adwuma de ho. Enti mimi yibi wo mimi ankasa mi futum. Eti na agba ko homa 35 cedis eno ya afeben ya eno ye 2023 2024 every 2023 eba 24 ni mu nkra miensa oba ne ka ho na membe so obeba na oba be kasa da bi na o ma ko homa saa o me ba chew na me bo
Me no ba na kasa o. Now ba kwa homa 35. Me pa chan. Now ma kwa homa 10 cedis. Ma. Eno no ye tama me hu ne foforo kwa na. Na say now ba kwa homa 10 cedis. Eno 2015 wo that na me kwa me mam 10 cedis. 20 cedis. Okay. The 20 cedis no. That time na kra me. Enti wo ba no wa chemu mienu. Me ba no ma chemu. Eno ye be ma wo ya badaye o. Di obenya bia wo chemu tu because na again me fan na ne papa mo empreso but ewie ne papa ebe preso ntina me mpese me ya dia wo de be disappoint wo mo ana ebi ni wa me mfo to se chinchina me ko wi anti dia wo no manage wo so okra se okwa akra no later wo hwemu no na woni akra no we akra no sha ebu akwa se paase ehonzo we be ma foforo no wonya no no ehon no wasisa no mana odi koye ada woni ne tinyina no ye mema sem meme de me hu ni sada but ekoye na obi na yi masotire ba ni kura na manfanya sem kopim obi yi wasotire sesen sem me yere no wompena sata na ontu nko se paase no onkoy okay no onkoy enjini sa ni yi tie no obi ka che o se o wompena no wa hu hu popoye bia oh wo ye kwa no hu se me ba no wakati no okoda ne phone ne phone on fan to pray se me hu wetimi di shen on fan to den pray se me de media to se ha me charge no da bi mi hu ni sa wotama mi free fiance na ko charge wetimi di shen phone ase na eno no se wo se on fan to den praying e chere sen se ebia ye nyina tia ya sister edi ne phone atu ha sei ti obi ehu bi wasora no pakra no ko plaza ofa phone no ikura eti se obi amfa ne phone anto ho amo ante ne kwa wo ye wo hu phone e friend sen playing ma de ma me egidien se da bi me playing na me pay enfree ho no nko ba bia playing no obi de ne phone to na wo hu phone ani a ye friend sen enye se hu ani o se bia obeja to osi se o phone da enda ho no ma obi ehu ani no se bia obi fro ana woni se obi frɛ me a mekwa akofa peke sana na adimye no Ay, mo Lawson for enkonya mu yi no ofia o Lawson media mu yi nkonya papa abusia mo fa grind ncheye na ye nkoya nim bema eti oba no obi aka kire o se otwempena wan kasa ne netie no wanya suspicious call bi obi amfra na mo wan se e yampa se me yire twempena o machi be ko a o meji ji ye ne se me freduma bamba no anu aduani emu edi eti wonya ko na meti obi wan peke ti me so wura dem no eni wo fa phone di mimi ko gina gas mi hwe no ti me fu hwe mu no wa fa phone di ata na so di ko gina store no balanda no ti ya na mi bie punu wa ko gina na china anya komu de me kura abra no ogusu didi a bae no ko ni ba eti owi am gaje se adwan wuti adwan wudi ka chi obi se komu de na sa di we de min chese no de fast e kate ko no efiri wo ana ne phone wan fan to be me hu biem se mimi freduma ba me de me phone ma me nkura nkura bo game no me hu se phone nkura ne da nti wanya call bia on the phone so da me nya call on so da ko pim se what is sa no man ko ye me follow number na enti ne mpra da no ns enti me frère no o frère me se o ye frima enti mi de me ne mpana dada efre wo phone ni s efre wo phone so ono ne phone o yire ne phone na peke okay mi ka chense me yire no amo ka chense o enye bono kwa so na sebi oni frima na ho na o muntama tetama ni papa wi no se o mumeye en sabode enti wa sending ni sabode enti according to boy no se ne sister se on sanso emefa frima no ne ntina no ndi waka jenze won die wuntimi ne ntina bium na nya abotre ye fro san ya waje ena wo ne oyire enete waba wo ne nete no ne fu arenge krr okofa call na be ma ne timi eye bold introduce ne ho kire wo se mempena dada ene wo yire ma so nya abotre ne kasai ma be ma ne ka kire wo se ne de na ewu a obonsa ne fada
oba ne papa me fa chan obo nsan 2 million 200 cedis sata na maye ye na wi na sa fe na mo be ye aye yi na wi okay nje yi na awie na wankasa nso okunu no aye no bo nsansan no bo nsan 100 cedis na ne mpena dada no bo 200 no sa ye bold e ka kire o se wo yire no me ma ba na yi abebo nsan 200 Ghana aye ni de wa ma bi ba wo sende ma no iti me ni didi nkoma afi me ne be ye friend wo yire mpena dada no me fa chan wo ne be ye den me ne ye friend adamfo enti akire ana me kwaso ni di nkoma na onye sekeni wale me di nkoma na nya botre nkrani kase onye sekeni wale pana na pam ote aze omo ka omo ye ni se onye sekeni wale wo be ma wawale wo yire be ma foforo afre na gina phone so wakọ pick call na ne na kasa me na timi a kire omu se me mpena dada me ex ye ko school kra fan s ye hu na s da ba watimi afan ne s na woni na be ya damfo se me ne be ye friend nti moto ayon ko fa no so me ne to aso na me ni di nkombo nti mu wona obe ya chem se ne sister njenka won wale no no nso wa wale nti wonjimi wale ne nka ho nti se miti bibisa na yesa na mami vanje miti se wono no wo sanso be wale no di datam ko ne meka sanko na wono so yiri wo wonne ne shedem nti fi wona mkipi ne number na mde me de sa record ne ko kire oba na busuafo nti fi wona wofa enene maame mu nyina betu ne fo se ati wantan wale no kwa ema wonsi wo mkuru mu biem o ka kire ne wofa ne se wono on tunu nsu ko fa habanshim nti no van nsu di obufo ka jense se wantan wale no kwa ni fi ode munsi woni kuku ni ne japade ya ne yere ne madia na okoye nti mu wono yetiti wo fine ye obia nka binshim wasora no pana ye bibise ya o mbise fia na ne buafu na kwetena ne sisa ho okeka na wo begina na chi nti sister bi ko ne ko no ne ko achima wejene ono atimi fa praye be prefi obi nti sister ne ba no beka ehwa na wabla ne wase nti yete wo obi anka binshim eto bi ko no ha wase me yale ana mayesi na mayesi okọ ne ho store da bi edem sese menti ase say nem okọ ne nchen one ne koda wase no wayale okọ teta square oso yare yare ben eto bi wase nsa guna se eto bi a no mfa no ana wan to wi amame ana wanye mi se chese wan to wi amame ntimi ne wonna wanye mi se ntimi ne wonna sana na ayere ka kire no ka sensa aguna se amane fi mu na hwese ya mpai ana usro ma me keke bi me ka jenze me no ti a woti wo yesi me no ngwa na hyedem ya na se metimi afoso no wa ye bibio na me no ko yesi ana wo bobo pun ho na be fiu ana ko twanto to mi suza me misi mekunu na senka obi o se ensan aguna se no ye ni kunu o se da ho na civil abemu na menhwe na nkaja mefa ointment bi mfefa mu ma wanye bi da ma dabi dabi ndi ho ni nkamvu ano oja wo mo ko 9 months no na me yese minko aminti minta nti mikofu bi na mde mikofu bi enti 29 August 2024 mu na oba se obefan kra no nti mi de me wanka oni meni kan susu ho na ko bo ne papa nyu amane se obefan kra nti mi ko ye ne sister ne papa mo ene ne so wa mo ene ofio na mo ma kuya meta se no mbusa nkwa so nti mi bo mama ne na omdi to wani mi sai omoba ne se obefa enkra na kodi akwa ma namsi o adena dara da mu ma kwan wa me fankura no na ya bie school wi aka 10 days na ya bie school wi na be fankura no enti mi mpere enti won ko no mu ma kwan bi ma no be fankura no na papa ne sai enya ne kwan na nkwa nya me kwan ba na mzi sa nya me kwan me ba dia mezo o penkura na nkwa enya o mu ho anko 9 months no enti sa de enyi na papa ne sai o mu nye mensa amje so munye minsa dia
mezu mi wabusia mezu mi kobo mabusia manye papa ne se me ana me wo akora no one ne so ade sister no am se me ana me wo ndia me mpene ma mo nye enkura ne nko na me kofie me di mu aye bebre wo mo na anopa me kegu na me ko adwuma ti me ba na enkura ni fie oba na makofa na foforo no asi wa no adwene si anopa ne enkura ni me fie ti me suma me nwa ba ko ba se onko fe me ko ya akwan ba wasi an ma me se oba ni ho me suma second one on na fofo no mu dia ko no so ko ya wasi an oba bi ni ho na se sa de ne me twen adwumire na me amakofo mo ti me tena wa 7 ne kubo 8 me ko ye enkura no waka mo gude no ne mate anim ti me friend am friend kofi ntikitu ano akwasi ne pie ti opie ba ye no na ne sister an firi mi fi akọ na oma bi ania emza me mani anke fi a kame ma ha na wunwa no ko na manse no kwa no untimi zi wo mehwe wo ma na nya afi na obi kipu wo mo a me kasa ne sister ma sere baso me mu maso ya no One a penny and answer Oyere na penny. One a penny no nechi. That's a Oyere penny. Etimi ma silver so chair when you so. Mark and Kwana wano. Eti ena mene no. Eti na me back to ano akwesini epiebe jam chenti ne money there. Ba kupe ena mumbi friend majwa. Eti we peja back to. Obi a ono ne de silver ball no mo san etwa ho san ball ana so ye bibi. Tell me about my minibi. It is a cow dear, what can it dear or the silver ball? Was all born out born in the end, I won't cut. Oh, boy, me or the seven bomb to nay, and so dinner, dear brother. And now the man to go, Miss, we bar by me trim, we bar by me trim. And his sister not so matadium. Matalian cry, Mammy Shay. Ataria ne show the call we didn't any fee or no, Peja, dear mammy. Any Italian dear Muyeni. Hey, Affe 2024 August 29th. That's a wasn't a see any na 2024 na any see. Atari san page mammy. Any Adana Udi Fredjuma neba. There be Atale Mua Shemi. Atari show out the TV. I need Jumatari. And almost so much. Nese mammy no hodu me so for person so me bema. Ah, and you are not reading so bear my so bear. To what transform. And I'm my son team of Fanti, and cry we never buy by me timpo. Into an onity form, and I will get any team. And on also pass what she fast here. Fast here. Eti we buy me timpo, Ti Baku Kametia. Ada Baku do never pay no, a 2 by never woman yasia. Eti Meniasiano. No, if you know Jabana me imagine, mean tough ones, and me tough for man, if you mbukumi. Intermediate me join a maso mammy, mammy nepin. It's in the back, my joanna make us one moving. And grants you do betty me on Monaco 5 year, not grana Jeffrey or Muslim. It is a mantemo for by number pataye. Tomba patay and Tinemenian, if you mujeva. Timmy Coy, Namsimi Quakis. It's me call police station. San to Qualisian, Nami Fuatato. Nami mammy, so phone I could dinner ho. A phone bear. Nay, that an air ite. Keep us. Say, case in this year, me recording, it me detach no to baby. Said that you are seeing. If you are touching us on a type of bear, nay, take 0.5. Okay. Timmy, there are 2 babies, say they in case, say, Obagatine won't call Bema be our own. Because Beman voice you are a call of fast when anything you know. Or record me. Then Prana is what in chair was a passing. Or no so one a voice. Nay, and come ben on in a D. And come and command the paper to number for paper to mammy now come as no. No, we slow that doesn't be a paper. Number now me in the phone sono. It's 29th January no. 2024 I'm a free boy in Nam Kaji. Say win him free ma. No say I win him no. I ne no. I'm too me man can send a free my way and one day. Me yan one day. Martin and Fee saying Yatna 9 years. Other 9 years one day. Me can be also when you're ready. Me de to nadam for back when Easter Coast was when you will be when you're ready. This is started to any was the same thing. On you're ready. When you're ready, Uncle John saw them quashable. When you're ready. And I say, we are one do be sorry them mashable. We are still before it. It when is had that Jina or the quack say born no asa before chiama assembia beba. Timprachen and the dechen our day. Every day. It
me kwaso ne boy ni jingoma na boy ni trojan why store ama no no ko yimu no ma o se o face can shame na me store no ma anya ama oba no ne mpena ne na e kasa acha na je se oyire na kwakeka ensam o ma kan se ma kire no say an nti boy ni ka static chem say from day one me ba pe ni kofi no o ehun story nyina won laptop so story ben story nkro ni so wan ka story kro wow obo kofi din ebo ba ye din ebo akwasi ni enkra miensa ni nyina na enkra no mo se ode o mo se me o mo nyina se wo nyina se me kitwa ni kwa de wo se oba no wo se me mame okay mami mi se mu ye because oba wo ne te ama wo miensa na se allegedly ne mpena etimi efre bo wo ma ho story kire wo dia emu orem edi mezo o madika bia me pense menene ko dun kwa ama okoya de mame so akeka ntini bufui emo se sa no ma ne sister no mudi akra ni siye aka chem se mizanzo nkope no enti we ne bae no mi ko sire munzo no mi ko yadwa obi bo omudua enti me kire omo konfo bi omo ko no ho ekodane enti ba za mezo me ko man no se ni se na obaba me oba no waye enti me sire o menya boy ne kasa enti eye na konfo ne se ne fama me na me ne boy ne kasa ti woni boy ne kasa no na boy ni betroduce an woni mini pa me ye boy ne ye den wo ya anwrani o so obetrodu ene ye den ade a safi no obecha woni mini pa me ye anti ene ona kan ne se obetroduce enji obebrofo sam obrofo bia so mfa kwam obecha zan ana man ka jense so ya anwrani amezo woni mini pa me ye na de wo ye no nipa no kunu woni na wo nkra miensa eje na wo fa no na wo chinjira wo ndi ka jense wo hwe nkura na wo nyesi enti jamu ye na ye moja friend nkabe ya hwe ne pen wasem kan eni woni man ne phone so na man ka jenze ti de wuye ntinka firme kuno bo wudua senke wadu ha dada ena man o no de say frema na afra frema ya frema because o say ya afra na ya frema okay ena konfoni aje phone no de mami eti mi ko fie na boy na ye sai o frame nti na madibo phone o frame sai yawo eja yawo mizuna mi mu mi but ni wonu woni mi din eja yawo isi am ni frame kasa na kuma ba fo nti isi am ko han dan ma no for after nchembe ho nti ubetimi a da be na mi sabe kem sika no nempra no am se mi die na da wasuma ne dan han me de me zuma ne dan ana me zo mitimi fie mesimi dan yes sorry I say women are their own enemies but we their bema o na oyonko bema ene oba ate enkra miensa watimi age oba na firi bema ne nsam ya wo wie no akwa ha dan ase ma ha dan ti se me do yire bema wo de a ade se otu adan ka 5000 waso ha chembe ho wasuma no am se me de me zuma na me nyana buzu nti me kwa me de bema ne sister na me ko ti me ko fie am je manza sister se ni se na boy na minya number no woka ti waje phone o friend number na nko ti ade chi me ko no yes an mi nua no kwa me friend no wase wunya bia wale wunya bia wale no ni de wo mabim na wa hyase na wase wo so obey wo mpew enti ana wa hu bibia sa ma asaje de me hu he ne edu time be na hu se oba ne mpew efi tama ne papa wuye no 2020 mo no na ne sita ye jama katene na ma no ne be ma de nkrokro no ena sa de ne starting ne sister ne cancer asem ne kire ana o ka kire ni nua se ejama kasene na ma mi kwa kan ma na be ma de nye de nkrokro no edu me bi ko de ne kwahye dem ka jense wanya na nka mempam ne yemfa mi ko sabi FM ba ko o se ya na munye de mempam na pam oba na nka mfa ne nko baabi e asemo eji no kan woni mi se mezuma bete empomerechi eji gani be viam se we ajusama sister kan Matthew mezuma empamu ne empamu ochina nti ana sesenka wo momu de opam na ko ma ya ni aji wajapade ni bi edi ama ne se na oba ne chefa na oba ne chefa wajapade a waye wo ma ne dia so ma anya ne ho ade oba foforo na o sesese wakofa no no waye ne ho ade makotu ni trinsa one na tena mfie sen 2 years money ti 2 years ba kwa ne tena 9 years wampene amwa anya ne ho ade kokokora no o so wampene ene sabre na ne o so odo bi anim
Oba ya fro producer no wakasa no pay. Sesi ya fra wa fra. Number ni busy up till now. Producers monto aso a mon frefre ne nto ato aso e bia na ebetom. Na producer friend anopa no. Me hu no. No kada ako. No ade na plot. Ba na me so me wa kra. Isi enyi me say. Baby ama mete no problem mo kakla. Ti me ba no kwasem o ba fie be hu abusunya. Tachen na o mun dai na o na mentina. O ba hweme o de me betu adwuma mtim papa kra de. O de eje papa nso de eje. Papa de eje. On how see form because of a dinner kita untino. Of our teneba na de nyina no. Papa ni tu me kwa say menene ntina. Enye hwe and I'm them did some next night. I'm the Benjamin, without Odi Kano. A quiet boy made them a fashion, more dear to me, of our 40 cities to 7 years from hospital. The day you say you, Yamma, and I'm a common mamma. Lawson FM 96.3. And 89. I mean, the minimum said, there, my dear, obey my and so I said, I tell you, I had your best son. And I'm a day old me and son. Now, me and send him on a net to her. What's your question? I'm penning in our arm of Lama. So we knew now I didn't say, or the never a dynamo. Make one to actually make come a papa or Wabaka. One say, I'm looking at Johnny. Now. So for be a kunele, Yan say, so then you be up on impenetrable. Yan say, into the Mikasa Nukua, Nuku sample, into asset, or Kana the two penny be any ma. But also, dear me, would the two penny be any ma? Almost Yan say, if you horse me and channel, horse if I was Lawson FM. Tanya no see as a tea, quite more than a fashion. Papa, na eya. Me koto me hotre masofo. Ai, sabi o. Me pampe se mi nyina atete. Ai, me nyo ba. Ibu mi sakra mi nyansa. Se wo se mi jare. Nti senya no otie no. Ni na. So e me ku na me de mi fa ne se o eya kika. Di odo ade me bi na maka ja se. One me ntine bi. Ni bia. All right, I was recording the distractions no anodin ti no yetie kakra na oba ne sama o kan so so beku no ma enu na me ka chenze me no na dadem me ba wa so ya o kan so beku na mpa da bi ma an kan je se mekunu enti na me ne ge bi ewo ye nchen ho a friend Mary. Ana if you ba ko gen na nam so a ye bo ni dua no. Na ne Mary ye den. Na me madua banche bi wo ho. Enti ti na ne Mary ko tu banche. Da bi ti na ne Mary ye den. If you nani mo a. Enti me firmane ne sa ataya aka. Enti ono so pese me ne sa sister no. E ya aka. Da bi Mary de na pese mi hu de ono Mary. Enti me wa na ataya se obetu banche. Ana firmane se o mani ntu. Na nyo ne duae mesumia na medua ma de enti sikende ana atane ba se o san bitu banche eno o ka kire mi na mti wonkutu enti na sister ne yesi han edi na uma asumesi bitu bi me za asumesi de ntimi ne nyaka na wo anyankufa na wo ni amanfo afa no hello Obaya, good morning. Hello Obaya, na te say Na me adumo. Aha e Lawson TV wo ma no mo wen. Me pato mo kostu. Omo ten fa. Me pato ye Ebuakwa. Ebuakwa side ben poten ho na me pese mi hu. Pato de che na kato. Na eba ne sen na wo ne be ma wo nkura miensa na watimi abesesa nkura na ko 2024 bepem ne. Na enkura be ma eni mo ma kira kwan ohu omo da dientia. Me fata ma pa no se ba no me kasa nto ye se ni fa bidia se nyame atmo na membra. Ai
nti se ni dia wo se fashion fridge mu no mpacho yi ma me na me de me pɛ ne hyew me pɛ fresh food be ma ne te he ka na asɛm wo kyena wo bɛba no de ɔte nɛ ɔnte kyena enti de yɛse fashion fridge mu yi ma me de enti a wo de nkura na kɔ a papa a wo ne ma oni ba bia ne ma wo de enti a me paso enyo obi na se wo ma ne mmehwe nkwala no ono no se ekomode nkwala na beba so be yo musika mu nkwala na tadi na adidie wonye bida na me na me de mehwehwe ni mu abefa nkwala ne ko na kwa be na fa so ade fa nkwala ne ko e de enti a me paso de nta me befa wo mu ne se panyin no sori a we be fro ne se onam kusibo okokusibo Sasa no 8 years no nko ni sa. O ha na we afro. Mama na yere na tonkwala ni punu. Pacho no kre de ba ko. Efie ho no light no no na ase wa keka ahoma no. Esi ani. Nti bibia tumi si. Ono se ano ama na lock punu no no di key ni nam. Na nkwala no nko agu edem ho. Na se oba ya usuro se wukunu na keka light na si ani nti nkwala no be hye wu ana. Ha. Ena no osan de wo ma ne ye chino. Enkola no ko panyin no kusibo eko kusibo na se wo bete chino ne adija hyebo mu na ye de papa hu anu na wisie ne basa chino sa na no ade nkra ne ye sa na me te no ho ampa me bisa no o ka cha me sai ono na ehwe nkwala nti ono na amage ne kwan se o so le won loki wo mu wo dem na me so entwa yi nti me kwa dem me ye se nkomu mbedi akwama wo me ho omu bio skwa na nka me ko nkura no omuko school APS wasi omuko chinchi no obwa me ko fa ga we bai no am se won we no wo mo mpie anko abonche the internet wo tupunu mu de crash dem o kan obwa me wa dance fo won tem ho pa me ka chenze hwe no wo mo mpie anko lolokwam enti o mba no mo aso mu TV no mo che ho TV ne de ahin bia fraskin o mu ti no mo hwe eji se obeya obeka je se nkran ko dwane ko yi obwa light na osimba dwane busanse light na onu an watne ma from 2017 abesine den na ngondi wangu afa ne be kunkura store on busanse wan na yeye oba busanse ni pa ka tia utam enkra ne ko abu akwa no enu na me pese mi hu se be ma na ne na wo no wo je permission wo je wo sre kwa wa ne nchen ansa na de nkra ne ko me de companyfo anim empanyfo plano obu empanyfo na nim tia obo mi sister bia sa mi sister na etutu nsem gu maso se me fa nkwala no enti se me de nkwala no kwa o ma mi sister afe so na ne matia ya Frema edua be na me bo sister ensuo be na me di bo ni dua u bi same ensuo be so me bo ni dua same ense wu 20 wanu apro ense wu 20 ensuo ni yi ni ho di kire o ensuo ni wu 20 ense ensuo me kwatena waja wo yi ni ho di kire o ebesi ne CCS ni wanu na ngoye wo be ka nyese me bo sister dua ko busa brada ne na busa entamofo no wo ka nyese ko fimu ko chine APS wo go mu ni mu number tuma fa mi mamle mi akwa mi de obefa no dam so gis wutu o baba ka jem se o monyi mensa wo anaju to fo gogu na de nkura ne ko ye wutu no wutu sta ne man da be na obi asole akọ wufi oda ana wutu kwan no wo be hwe se mi nwa ma hoda mi se me jemi man ne aji mmachina wo jo ka jem se mi zi me kun mebo odua e wutu a wutu antina nana kwa mo yi ni ho di kire na wa no property assembly no na no pro kwa ben so enso ni yini wadi kire no enso ben enso bi de yase o de odi bo ni dua mi mo ni dua ti kwa ben ofa so yi ni ho adi kire no wono anani wo ba na o ka jensan wo ko hu ade wo nsuo nim na wo senso wie wo so na maami bi ba ntoma bonimu no friends on fa no roba na wo di senso no fa man no di man no afi ofu bedu soro no o tuna ni o hu ni pani biem efro na na no ayekura be si sesame eno ne ben na ye 2020 na no pro na no ne pro ye ene se na ntimi nkisi no mi maniska kura mo dabi bibi sa na ntimi nkisi ma dabi mi maniska kura man ko kokofu mi maniska man ko kokofu after na anko di okofa ni be men ya okofa ni kwansi wonu su di na china anko uzole asem no kwanu won kan kure wo sister de me ka kwaji misika bre me akwa kaka jenza mi se me bodua amba ne dane ntokwa na ni sister de okase no de me ka 500 cedis
anu na odi atamia besine ene amika say watikam kura na wo konu dwa na odi matem wo kwa chima wo manso no sister ni dimi esi odi matem ade mabeju wa japade ana tito ne nkra so on fa o mamre ya frema efi na kwapim china me hia me ma no kofi oba ya ne akwasi gos be ma no wonu oja ne yire no wonu atene ba ne ban ko wonu akwasi wonu 6 years enso atene di na bro enti me ma no manya 10 kofi me ya wanya 10 years oba nya 9 years enti akwasi nso nya 7 years me hia ma de fam bra na fam ko APS because they be an teacher for go egusame ana ko owre na fuwei rafed mu wei ene wuchi an kan no busa if I chose o ma no mo de sen kofi aje ana akwasi ana obaya da bu se ni teacher bisa ni din e din na enough aje ana ba ko no de sen rafed aje ana Emmanuel rafed okay ana Emmanuel aje chechu aje na na antuchi din brofudi a to grant me mo sa enu ye school brofo ene ade school brofo mate to ne nkra so fa ma ya from my friend na ko pimo china me hia me ma because me ma ngotena obi fie ukuru ga je so wa ha self contain e single room ne porch me ma ho me ma no kan say wa ha self contain wo hwe mu no e single room and ne valanda and wo ma ne yemiensa me ma ne yemiensa be ma no so ma yesen aye baako nti ka won nan e na oyiri ni kunu omu nyina dadan baako me so me ma no wono omudam dem matumu tase kra momo a omudam are wo be fan kura ko and dey me yin ko 13 fu ya oba ho wo bank won fan kura no kura mla na mi hu kura no wo fan kura na ma tefi 2024 be pem ne mi hu kura ne da mi hu obani mate wo se nyame adom e chi no be ba nti o chi na be hia no wa ha sei na ye hwe ho asem why de mi ma ne nyame awale ne ayo ande nyame enye obi akwawale wie ti mi ma de mi hia ma de pese mi hwe ma de so oba ba ko na wa ba no so onyema na wa wo be ma utu kan o zanu no wono ye na dwen se wo ko se ansi ya no oba ye bi sha wo oba ye we sha no ode abufuo abe fa nkura no enti no otwe kura ode abufuo be fa nkura no enga wu ka dwen se obi awo no e ba yo nche no chicha fo nko nim ni school mo se no wa nkura ne yo maame me no ta kura ne yale sisi ya ye frɛ mi adwuma nka chen se yawo be fa o ma na oba ne yale na me je adwuma bi wa me ye ndom na se metu na me de ntuma bu ne makofa akura no mato ofa ya nyame ya adoma ochina oso obeba nti de ma yemfa nkonkon ochina wo ba na ya to so afiri honom why all right nti kan wakoma to ye mu ma ne de obenya why kan wakoma to ye mpa san page atare na menhwe wo yiri nua ne boro wo no page eni ha adwen elder pacho bremu mame man from poma me dase owedi anka yaw ne yawo yawajei ene ya afrima anka emache pa na eyedeni minim nsa wohwemu a nka frima wonsem bi anka opeso woka ba ya me yase wantumi a me yenhu se yawajei na ebi a wote ha na woka na asem de ana se frima mum na ase wamfa akomapa ene yaw antena enka yehu ho na enka beboa na ohwa saye no kresa ne yaje ebo yamane dia na je se frima nyaade a nanije yawaje ho nani nye ne ho oba bia one be mate na be ma be ka kire oba ne se me pese me kofie ko ya ho ade na oba na mpreso no oba ne mpew because ma obani wonyam nyina ne se wahia be ma na ba fie na obehu abusua asede e de amawo ama abusua na je se oba no be ma na hya wani onyam enti oba ani onyam hye na wo se mempa ene na ni nye wo be ma no ho so obeware wo sade obo yamane sa na te de a na on se ya kan nyina no umpo obi a enha wo ne ntena wo ma wo se umpo obi unim se nipa no wani nye ne ho untume ne nto abrabɔ so a aware ene asetena no yede wodo ene tena enti wonno nipa no a enwe still time e won ho enkwada miensa na oni ye oje awo okoya nwa de ase da bi ene enya ne kwan so no na ma afre ba ma on say be ma bia no a na kwa homabɔ nye no na ware ye wo me ma ni bi o ha omuni ma kwa homabɔ wonni wo ba tia
Akɔhoma basa saa no. Ene aduane basa no ana nam o. Wabo mu na kyerɛ wado. Sa wo ye bema na wonim se wa ware a. Bomode ehu na akɔhomabɔ. Akɔhomabɔ no wobɔ mamu yedu no oba no di na bi ka. Sa abrɛ no aware no eye kama. Na gisa be oba de bi soso dia. Edu sa no a wo se ema na nkasa sika na ya na nkwa dɔ saa o. Hwɛ ema sika. Wo de afuade to oba sika ho. Na wa wo behu. Oh, enti emfo woni nto se bia oba ne soso ntenoa no na akɔhomadwea bia na be ma wo bɔ. Oh, ayasa na ma na ware no kura no ma brɛ. No mo ho mete. Aware sa no mu abufu. Asma me kam ni se ma no na me ya adwene. And sisterhood bɔ mu nsɛm ma pra. No kasa mo nso. Brotherhood nso mu na se kumo. Oh, na ne ba ko no so ne se. Oh, se ma wo hoi no. Se ono oba ate. Na oba mo oba na ni agye a efiri ne a wo be ye de ama no. Yi wakoma mu. Ukwa abonten na wo ba tade bra. Chade sika wo ho amane bi mo ne ho. Na oba no ni sika ni bi. Eno na kira sa wo ye be ma wo ware ya sa wo mfra no waba o. Oh, we wase wo frɛ no oba ne se de wase bibia gu baabi. Abro mama. Na de ya ba jo. Asemo. Na bibia gu afi mu na hwɛ. Ose bibia gu baabi. Oh, bibi ngu baabi sai. Oh, edi a wo hia ne nsanka. On se basa no a na oba no why confused. No ohunu ne a wonye. Eno na ba ma me nya ware no ma me mfa ha na me nkwa ha. Obo nse na ware na afono no. Na emom ekwan afrema efa aso sesa nkwada no. Efiri ya wagye nkyɛn no enye kwanpa. Eno de yanka no kore be ma wo ne ma. Se oboa no wonya kwan hwɛ ne ma. Yasema ye kan nyina se frema so obeba de aye hwɛ ne kwan se wade nkwada ne beba. Na ya boa ma. Ya nya kwan no hwɛ ne ma school. Wane ne ma tena ye. Oh, na mom ya wagye wan twɛn so amfrem pɔ ma me wie no. Ya wagye on se frema tu ne to an okofa afoforo ba yo. Emema ne bi wo ho nso a ya na omu ni wo twɛn hohom. Enka kwa bia so frema beba. Nanso otu ne to an ya gye se ne ya wokwa de obi mra mekyɛwo. Eno na de aware gya ye nyina ba ye. Ɛna suba bi wo ho a ya wagye ka ho asɛm a site saade a na nye oba a wote aware ase a wonim se wone be mate na ofiri na chikwatwe mpena de anya o. Enti frema ete saade a na frema suba nso nye. So wote aware ase wo se abrante bi we fa na NS. Ɛna one na ehye so na o ma no efa nsai call no you terms bi wa ha. Na wo se call no ayedai. Oh, phone no, what they are to baby near the Horton. Oh, say near me sa no emwa mesre. So you oba no warrior, trama warrior ho. And prache wa warrior no emwa. Me that's man from Poma. Ensi akirefo ma, oni na egu ase. E ma esi memechi. Serious o. Be ma kwofo obachi a, e na be mechi ti ba wo bebesia. Na sorry na nu kunu te dem no asa kwa bonten ene be ma foforo akoda da na oni be ma foforo akoda ye no sa da na obedu na se okunu so no obeda obeye ne den obeye ne den ahoni asabusa o mama me eno ne be sweet yayas ehyehe enti wo kwahyehe wo ba bi na asa be hyehye wa ha Emma na mo fa mu kunu machi mu shame on you mani magu ase elder ene sister me now I say Drina Wena was say elder sisterhood is proud of you. You do all. Na amwako Padmo was say elder all the way. Sewa Bones was say elder. God of sisterhood bless you. Amen. Ebusia me da so jibe ma ekohwe video ne eba ye na ye mami asem yi se asema ye ba na se papa tena ha se e kan se ye no kwepa dia na oba no so wanya die because oba die yenim se awawe so wonfaso e de maye pa na ye mami a kire ye se one die awawe we die esu ni mfaso emfa emma no na woni be matena ana so woni be mate na wonim se be mai umpese woni ne betena afebua aya na edu ba bia na wakasi o mintime no ntina na weji awawe no ana se relationship na wom no because according to asema ye bra ye ka no why na adwen se obeye oba na no ne tina no obeye ne ho ade na de bi obe boss bia na oba na ka che ne se onye ready obi a onye ready na wetimi ne
na wo miensa usa so twimp na ewo n'achi sema ye back and say no kwadi a na ye sister nso wanye de wanya age elder akasa bebre na wetu manfo sanso na wakasa bebre na ntibusen fa asem we entu ye hofu story we die ese ye for ba no nso no ba ha se no no nso ye bisa ne mu nsem esa say story we die enye clear mame na me ka za ha eguso ya emergency Ghana TV so share so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section na ase edi ameje so ane catch mami esi anything ye be san so edin hyiemu e wa hebium ebusia